Hello guys. Ejo nasharinze muza link ntagira uwinjira. Anyway, ntabwo nzi ukuntu byagenze. Ariko nagira mbere ku buryo order flow ikora. Numva iki mugomba kwitera kwiga order flow. Order flow rero ni software yerekana ibirimo kuba hagati muri za candles. Ni bangahe barimo kugurisha, ni bangahe barimo gusiringa, barimo no kubayinga kugira ngo nawe ufate decision. Ariko uramutse ukoresheje ino MT4 yonyine ubona udukoni gusa ubona twa kendo gusa ntabwo uzi ngo ikigiye kuba ni ikihe mbere yuko biba. Ariko order flow yo irabyerekana. Nk'urugero, iyi ngiyi ni order flow ntabwo yerekana payers, yerekana ibyo bita futures. Ni ukuvuga ngo yerekana currency imwe yonyine. Nk'urugero, niba ari US card wanariza amanyakanada, niba ari USD wanariza amayero, niba ari USD wanariza amapound n'ibindi. Iyo amayero yazamutse urahiseringa USD, ni ibintu byumvikana. Iyo amapound yazamutse urabayinga nyine GBP USD. Iyo amanyakanada yazamutse useringa USD CAD. Iyo amayapani yazamutse useringa USD GPY gutyo. Hano rero reka dufate nk'urugero nk'uno munsi murabona iyi ngiyi ni inyakanada turimo kureba kuri order flow. Uretse murebe byabaye mu gitondo cya karara abantu barimo kugura cyane amanyakanada. Hano biba bigaragara kuri order flow. Uhita ubona ko uwo munsi iza kuzamuka ibinyakanada. Ibinyakanada iyo rizamutse USD CAD irahanuka. Nibyo byabaye rero, ngira ngo hano murabireba, reka nze mbibereke. Murabona ko hari abantu baguze maroti menshi hano. Niyo yarisiginiwe intasubirwaho. Nyuma yaho murabona yuko intuza USD CAD yagize gute, yahise imanuka hano igera hasi, iramanuka iragenda. Ariko uramutse urebye kuri ntuza gusa, kuri MT4 gusa, nta kintu ubona nyine ntuzi ibirimo, ntuzi decision ugomba gufata. Juste abantu bakoresha MT4 barimo gucuruza nk'impumyi, nicyo navuga. Rero order flow ntabwo ndi bukore video ndende cyane. Video ndende nzikore ndi kwigisha abanyeshuri banyu, abanyeshuri. Impamvu narahagaritse mwe iminsi nabonye ko muri ya group ntari active. Urumva nakoraga n'abandi bantu bari active bandi abenshi n'abanyamahanga nigishaga babizi neza. Amfe mwebwe nabonye hano muri no group rwose umuntu yababwiye ibintu by'ikoranabuhanga binajyanyemo nuko mwikora ku mufuka, hari kundi kuntu mubifata. Ubwo mpitamo cooperating ku ruhande rero. Ariko cyo koze mwashimira nteriyoni kwa ko abambwira nzi n'interviewing ni gutyo baba bimeze. Rero order flow ni kimwe muri software zikomeye cyane zikoreshwa n'amabanki akomeye ku isi kugira ngo trading, kuko iyo ntagapfa kujya mu isoko atabonye ko harimo ikintu runaka. Tugomba gukora nk'abaprofessionnel. Ubwo rero niyo mpamvu uzabona zino za order flow zinahenze. Zimwe ari zigura $25 wenda iyi yacu iri ku rwego hasi ntabwo bigejejemo, ariko ari nyinshi zibigura ibihumbi byinshi kugera no ku $100. Rero ahangaha kuri order flow ubona neza. Reba nkangaha ejo hashize hari abantu baguye mu mutego wa market maker. Murabona hano hari lot size 144 za bagize gute zariwe na market makers. Murabona hano lot size 144 aha hano hejuru. Muri lot size rero bana abantu bari bazi ko bagiye kubayinga. Ba market makers bamanuye isoko. Iyo babonye ahantu bagomba kurya amafaranga, isoko baremanura bihuta cyane. Niko utegereza neza kuri MT4 turaza kubona yuko hano ibinyakanada byamanutse ho US CAD yagize gute, yahise izamuka aho ibinyakanada byamanutse. Reka tubirebe murebe. Ejo saa 2 hano hari saa 2. Reka tujye hano turebe. Ejo saa 2 hari nkahera nkaha. Ubona ko hano byose bizamuka. Ubona pips zingahe, wese bazaba pips 27 hafi 30. Sibyo? So urabona ko kuri order flow mubibona neza. Ntabwo ari kuri CAD gusa wabona. Reka turebe no ku zindi instrument. Reka turebe nko ku Muyapani.
amayapani nayo biragaragara ko uyu munsi aha dore hano rero sasa dore hano rero hari abantu mu gitondo baserinze amayapani barangije barashya. Murabona hano h'umutuku roti 176, roti 55, roti 52, roti 49. Izi ngizi ni ikintu kiba cyerekana ko ba market makers babateze umutego. Niyo mpamvu isoko iyo rikurikiye abantu bateze umutego ritarizamuka ryirukanka cyane. Reka mbereke ukuntu byagendekeye USGPY. Aya ngaya ureba hano ni 6G, tuba twanariza amayeni yo mu Yapani. Muraza kubona yuko USGPY uyu munsi yahanutse kubera ko amayapani yagize gute yazamutse. Tuyirebe hano, sorry, USDGPY dore ngiyi. Can you imagine, can you see? Murebe ukuntu hano yagize gute USDGPY yagize gute yamanutse. Ubwo rero murabona yuko ahangaha yagize gute yamanutse kuva mu gitondo, kuva hano kugera hano pipsi 28 hafi 30 yamanutse. Ariko biba byatewe n'iki? Nuko wabonye hano nabari abantu baba bagize gute batezwe umutego. Hari abantu babonye ino rejection ya hano, hari ababonye ino rejection hano bagahita bagira gute bagahita babayinga, kandi atari byo, nta kintu kibereyemo. So nagira ngo reka nuka video wenda muri ukuntu bimeze. So abashaka kugira ngo bagire bige order flow bakontaktinga, tukabigisha bagahinduka professional, tukabafasha. Ariko nagira mbabwire yuko umuntu gutrading ukoresheje MT4 utegereje ngo ndategera ngo head and shoulder akadango head and shoulder za formation za biro bijya kugera market yagize kure, ibigomba gukorwa byakoze kare, finaloma ukaninjiramo movement igiye kurangira ugashya. Ayo order flow urategereza. Iyo utegereje akantu setup ya order flow yije, nubwo itamuvinga ahantu harehare cyane, ariko at least washinjwa ko watinze kuvamo, ariko ntawo washinjwa ko utigeze ujya muri profits. Munakoze cyane rero. Ibi ngibi bisaba commitment, bisaba ubushake kandi ku mafaranga, kuko ibintu biragurwa, ntabwo tuba tubikoreshereza ubuntu. Nk'ibi ngibi biba byaraguzwe. In fact iyo ushaka kugira ngo ugere ku kintu, iyo ushaka nk'uryama nkayo, ntabwo ari ukuvuga ngo wakwicara ngo ibintu bizakwizanire. MT4 iyo mutrading mukoresha MT4 mutradinga buhumye, kuko ntabwo muzi kirimo kuba imbere muri candles, kandi order flow yo irabyerekana. Murakoze cyane, umunsi mwiza.